Rituko ya Jumaine chitariki nemeronke bernisano esotomo teino gatatu mwaka w'igihumbi nemeronke bernisato ekaro cyaragire Chinsa Isano Ibere cy'abantu baso emesane ya mangana maya eringo manyina ya network kaime na isiko ya Gusii anena sensa meri yoko ya chutia endo manyenga kinsegendrete gotoera gusugutwara libererane ne kubatikana no kurobekana gwakora turi tukurigora sense ya Kenya ubokorawa na omobwazi miuro moja wa Kenya ubokorawa na Raila Odinga sebirengele abwendete kurwewa igoro yokurobekana uku kweritiko ligoro boigo birengene gobendete kurwewa anenekera abantu bacyete goikase umugondo boyukabere umurayi bwense since ito ya Kenya Kenyatta se barukanide bakwiba kingondi na kubutoremete igono abakenya ni wandete kuri birengere byabo ningikerete ngane igokorekana boigo asense meri ya kibura nige birengere bigendete kuri wanene ekare kanisa ne mosik ya nyadeke go samba sobotko bogokera litko lyarera ingati yali handete korekana asense yeito ya Kenya ekaro bwasi miuro moja na wani Kenya bagendete komo na Kenya kwanza bagendete komo jani igoro yokurobekana okuba korekanete litko ligoro gona kwali ndi asenjira bene yaroko ba monenje goika omwelio karto kubadir na chusho utakurwa sense meri umundu bemanyerero abigari nyanja manero kone kuna gochiri wetera senjira yamalio yamo ne ichibicha senjira ya Boronge eriane Brighton Makori. Totarenda bana sense meyo yo korobekana gosibirengero yo korobekana buri tukurigoro ni gotoko ya chakorwa sense mo ye chiro ya nyanguso yo sibona bonchero libechire ibanyarire bakoborie serikali ye county ya Kisii anene yutine no mugabana we county yo bauro simbarati ko bainyora asebona bateru ne chire yo ni getari korobekana bune chire kyagera watabwati no nyena aseba konera ibintu byabo buya no nyene nyomba ya kebara ni go batabwati turewe kya bonchero ibanyarire bakwana igoro yali bagwetera sechiro eyo asitoko analia matoke umwezi mingo ito utio kwa bara akitwa gachara umwezi mingo ito simbarati akitokonye tokonye ubochaku ana amate ubochaku ibokwenda sa amate na twanyu twarwarire tinda itoko saba umurai simbarati na twagachorete onya gwa tokonya esengeje bocha bukire nyango sai boro bonge mono egere kwa boli chikura ngwa nyarite ko kuruchi jira chiao egere otokonye ure ntu jango sabu na poda ndobwati kebanda kera tokoiga metoka melji bigibigi ndobwati etoko teji bigibigi eto jiri jironi twajibeka sembore gore tojo bojoki jigwoka ono iga nyango so to chande gete kisese chigo kuchabe kwa sobo chabu nduna bapaki bechingeni abangi na bamatoke go bakorera bechingeni tokorera none chiro nyango so ntobwati none cho nona stoko enda chando gotayo mononkorera tore omoisi mugo itoko tokonye Korwa sense meyon hirotoko enda wikase bunge ya kitutu jaji sauti toko monyoro mbunge bwense meyo Anthony Kibagendi asebona nyarire ga kumubori mugabana we county ya Kisii Bauro Simbarati anene kubaterana nabarayibande anene karbago sangire birengeralio bya magendero ali barengete gukorera abamenyi bense meyo anene ni gateru n'abamenyi bense mo ya kitutu jaji south batakire kuri birengero byabo anene karoba kubaterana nabarayibande ende baru birengeralio ali baganetie county ya Kisii bakorere asemia ketano erebosio. We feel that the county government terato ibagaria ito una abantu babo getutu chache south Richmond yaye no musani bwe governor tindi kurwani governor bono na murwani ngakora bono no musani one lakini motebiga ekerata iteko kore bintu ma nero to chika una madam donya to chika tuacha twakoraki tuumerana twakwana twamoteye priority neye osomo ntu tugende kuratire emeremo noyo ndotahete tubwaterane tonyare gochinchi bugitutu chache south ne county yaito igo motebi we need to come together, we work together, we transform our county. Abaibori kurwase zukuru yoborozo ya kiunganyo nigobono banyarire bakoboria serikali ne wizara yegisemi
kumwira ni mwarimu manene ko jase skuru eyo aneno yo nyara gakunganywo kurwa senseme korengana bebuli abo OKOROBEKANA litkorero nigo bamochiria bateneri begisemi anene karoba nyara bakumunganywo mwarimu oyo kurwa skuru eyo oyibaderuna obeire oyubo gokonya skuru eyo keraso etororo korengana barabo nigo mwarimu oyo imokerire skuru eyo nande nigo yale ngogo ichani ojase bale karoba nyara no mwarimu oyo onganyiwe kurwa skuru eyo lakini bana mwalimu gache to mwakoria otogendereire skuru ya abana barengeise none garasta abana barenge 80 lakini agatokwanira buna baiboli tokarigarigia abana tokarusia skuru abegete bagachaga ige skuru ya abeire bono ya fikiri bono mwalimu twaigure ngwairwe transfer twamaitenge transfer neroro twagechigwo mwalimu okorire skuru ya abeire ngia last year abana baitete bachete skuru chimbia onye maintain yabeire skuru engia sana eyabete namba Ibere gatembe ngai macho gworo tokonya gaki ababwatani bejidini ahazenze ya Kenya ni gobono banyarire bawe soke na kugikeli OKOROBEKANA okwakorekanete ritkorero anenekero ikanisa no moskyo nyade kogo samba sensemeri ya Kibra obotuko bugokera lero bakwana nigo batebiruna emiroberi ya beneta kere kubekwerigo sonsora mangana arengeta sense ya Kenya erinde lyo roje ndigendera korekana asense ya Kenya them and say they are evil, although we would want that evil that took place to be addressed so that we do not have such a repeat of such actions. A lot of property has been destroyed. It will take time to rebuild, but with the prayer na marafiki wengi tutaweza kujenga upya. Kwa hivyo kama kanisa ya PCA sisi tuwasema kwamba tuna msamaha, lakini tungetaka sheria nayo ichukue mahali pake. Hili ni jambo la huzuni sana na tunasikia kwamba tunahisi kwamba hili sio jambo ambalo linastahili kuonekana katika enzi ya leo where people have a bit of civilization. Mambo ya kuharibu, mambo ya kutumia nguvu na kufanya uhalifu sio mambo mazuri. Kwa hivyo tunahuzunika kuona hayo yamefanyika katika kanisa letu. Tutakuwa na Bismillahirrahmanirrahim. Our unity is always the strength upon which we have always faced challenges and tribulations in our long years of brotherly coexistence. Christians and Muslims have never been enemies. We live in the same neighborhoods, our children play together, and some attend the same schools. And we go to the same hospitals, they breathe the same air given freely by God the Almighty. It is for these reasons that as religious leaders, we are deeply pained and regret the unfolding, sprawling incidences of violence linked to the nationwide protest called by the Azimio One Kenya coalition. Boigo engane yonigo yanyarire kego segeto gosekwego koboko buna barai mbatakeire gukwana eri barorenjera kichigo sukego jibosiba ababatani kurwa sekyombe kya Amnesty International Kenya nigora batebiruna OKOROBEKANA ukweli tukorigora nigo korengete Kenya koenda gochia sabe osikuguroje asemero betakere kobekweri etanga akorwa se Kenya gusarika na gutwara chimba chimbe ekarabanto bakorobekana. To be very brief, my name is Irongo Houghton. I am the Executive Director of Amnesty International Kenya, and I'm here to say that what happened yesterday was completely unnecessary. It was unnecessary because we have a constitutional framework for non-violent protests, and that is Article 37. We also have guidelines that have been developed by the Kenya National Commission for Human Rights and other agencies on how people can protest without looting, without violence, and without loss of life. I hear that it's not just one person that may have died last night, but many. And we need to find out who those people are and really give them the dignity, but also the assurance that we will not see this happen, not just in the community of Kibra, but across this country. Last night, Luos lost their businesses, they lost their garages, Nubians lost their businesses, Kisiis were attacked, Kikuyus lost their kiosks, and all people of God suffered. And I think the question we have to ask ourselves is how will we allow ourselves to be manipulated by Kero ingana OKOROBEKANA ende the kwani rugo sendre the korata liberira since ya Kenya bara ikorwa sense mo ya Kirivi
nigo bagendere kuri birengera by'abasabande bagokana makorobekana ogwo korenda asabande bamubodi umurayi bwense Dr. William Ruto n'umurayi wa mabwasi miuro moja asabadene jine cingaki abarayi babere batakere gocha nawe karanza erigotwara lichibu lyo kugenderia ense ya Kenya motwe. Inchi iko katika Japana. Mnajiona kama mnajiona? Njaa iko ama hakuna? Tabu zipo ama hakuna? Mimi kama mjumbe wa Kaloleni ninamuomba Rais William Samoei Ruto na kiongozi wangu kinara wangu wa chama Raila Amolo Odinga, ni lazima mketi pamoja, mzungumze, mjadiliane, muweze kuokoa hii nchi. Mimi ninakashifu masuala ya maandamano kwa sababu ule uchumi wetu pale umefika. Maandamano siku yote yakifanyika yako na gharama kubwa sana. Unapata kwamba si maandamano ya amani kama vile tulivyoona wiki iliyopita. Tuliona maandamano imefanywa, vijana wameingia barabarani, wamechoma magari, wamechoma nyumba, wameweza kufanya fujo ndani ya barabara. Watani korwa se Kansa ya Methodist ni gabona warabanya riba korwe birengere by'abana igoro yengana ya LGBTQ aseba bori goseba majiri byombe biri bigo siro muroberi yasina barabateruna endekyo ketakere ko basense ya Kenya. It's a debate of LGBTQ, and we have come to realize that it's a movement very well funded. And if they realize that you are opposed to such a scenario or such an activity, you become an enemy. So funds are channeled through some NGOs and some charge projects. Omugumende bwe county ya West Pokot lairi kaziwai ni gabona nyarega kumaji ane nabantu barakande bakuibu boyo ase county ga ukwana ni gatebruna obuno bosokumone kerabale batakire kwewa enda batakire kwewa boyo ne banyalba usimeke ndagera ni gabona chikatel cyanyare kiwe soki na kuibu boyo ubu nakoni go cyasi county chinde. Mambo ya fertilizer inabeana. Kwa hivyo ule manager wa siri unasikia kuna watu wanataka kuanza usiku. Ukiona hao watu shike kwa sababu hiyo mbolea kila kaunti wangepewa mbolea na sisi tunafikisha bila kupeleka. Mbolea iko West Pokot ya watu hawako. Watu ya Transfer wako na yao. Mambo ya mbolea kuhama usiku kutoka West Pokot mpaka Transfer hiyo tunakataa na tunakemea. Kolengana nembure nyinge yegendete gotwa sinsemo awo imeyense ya Kenya bamenyi badorangi nigo bagendete ko yetera sare nene anekerimbura ya ture nyinga sensemeyo na gosari ebinto ebinge. 2019 watu wetu walipotoka manyumbani kwao kwa kufukuzwa na maji, wamekuwa wakikaa kwenye zile makao za kutafuta, na maisha haya venye yako unapata ya kwamba ni vigumu mtu kujikimu kimaisha na baada asomeshe watoto. Nimekaa nyumbani wiki moja bila kwenda shule kwa sababu ya karo. Namshukuru sana Mungu aweze kumjalia apate mapato mazuri ili aweze kuwasaidia watu wenye wanataka asama tukabere bono nigomo konyi bumurayi bwenseri GACHAGUA rorekanle awika asicho bizichaye Chinsa mambia gosego jagira Chinsa ikomine mocha mambia asaba Kenya banga waendete kweboli goro y'obokoreri ibwaye ayini gagoja kurumura ibwenze Dr. William Ruto arasi Chinse asara sensi siko karaji eta setara ya matukane asensi ya chairman na Belgium elikoriri wamatobu ya bwenze ya Kenya mo ne Chinse Ibere ya Belgium hamo na chairman gomo konyi bomura ibwenze nigaikire gosini gawika asicho bizichaye gengyo unakuwa chibicha se TV yao gabu oyo no murai osoma konyi bumurai wenze digati GACHAGUA ogoikasi chobisi chaye kira mambia karacha gitigoro itotamanya angyo osao koraiga mbako murai wenze oiranire.
Ayubono na arutwa kwarenda si jinsi jia kwenye nyora na chikora Chinsa ikumijabana waragoba nojikanyara yamana mange banandete kwateka kuruchingo kwenye chenze moja ili anyisugusu amo na bosongo kubona kenda kurira Ndizi TV nero bwansumusi karutwa waterna chocho Auta kurwa sense meri umurwe manyerero abigari nyanchama nero ene kubona mali ugine chibichago jira senjera ya bene iriane Brighton Makori.